Kereng thayo hangkor beremni conference ngi tongma hanyo Ytf Gomati District ni conference bahanyo tini belai kotor himboto tai kauma lokroni manja mumbai songjagi tongo a pandau thai manjakha tite sin CM Purnachandra Jamatia tongkha MLA Sanwi Gomati Tripura tai Ytf ni GS James Deparmano khobai jododa adoro jotona hambai sini joto media takuk tai buguk song tini noror phai manja phai sini bisingte jotona saimano sini Ytf district wise sini conference ngani bebak jagan thangai tongmani bisingti tini singora faisok paijak sini Gomati districto tini sini Ytf ni district conference na thangai tongo one day Ytf conference tai sini conference ote bob sungno masang roi logirina ni bagai singora faisok paijak sini TTAD sini honorable CEM sini Sar Purnachandra Jamatia tai faimanja faijak sini korbungni honorable MLA Sar Sanwi Gomati Tripura tai faimanja faijak sini Ytf ni General Secretary sini Takuk James tai botongo sini Gomati District ni President Borong Ganang Takuk Sujoy Uchoy amhaikena tai botongo sini oro Bagmani Block Committee tai Junal Sub Junal tai sini joto Ytf ni kereng Gomati District ni active warriors ro sing nor jotona saimano sing je o conference kaisa no sing borono sing kaisa message runani buchungo je sini bubagra thanchani mareni bisingti Greater Tipraland for the cause of Tiprasa thangai thangnani bagai tai constitutional solution ni bagai sing tabuk fight khai tongman bising nor jotona saiman haisi amon bising kabangma borro poito chai angi tongo sini chobano je BC election gana kha boro tabuk onana kabangma kai bodol khai phunu am haikuno koi haisi sing agibo constitutional solution ni kok sawo agibo BC election ni kok sawo agibo sini Greater Tipraland for one last fight and kabangma borok confusion nung tongo je one last fight pai thanga 2023 haisi ang abun sanani muchungo sini joto lukurongno sini takuk rongno sini joto Tiprasa hasini Tiprasa rongno one last fight afrong nai jefru Tiprasa yok sama manai bobagrani bisingti Greater Tipraland manmani bisingti abun sini one last fight na haisi hambai tini bosoro kuthumlainai borok tini to bosor ti kuthum kabo to sing to gonito mania ang koine kisan nongni media ni bisingti se nor kisa lukurongna phuna ningtang je taubo thanjani chobao busuk sini borro poito tongko tai bobagrana busuk poito tongko abon noroni media ni bisingti nor sino ripurna ningtang ang nongno su koipirukta hambai tini chung Ytf by Satyokjak Songsajak district Ytf ni one day conference ni sekang sing oro sini kila party office ni hoite rally cheng lai tongo tabang ni rally cheng jangnai o jaga sing kabangma sini block committee ni leaders rok sok phajak central committee Ytf ni borom ganang Suraj Debarma president teibu general secretary sini MLA korbuk ni sok phajak ompi ni MLA bu phai tongo MDC bu phai tongo teibu sini joto block president Ytf ni tongo oro jaga ni chini oro ni joto block committee Tipramatha Ytf TWF tei zonal chairman joint chairman joto tong chini kaisa no message chini Tiprasa no chini bubagra phiogna ni bagoi je chatiok tongmai no chini joto jubok rok tabak thancha ni bisingti chobak khai tong karon chung joto siwe jubok rok dofani bekening simiya bisman simiya kaisa dofano lama phiyognai lama phunungnai hingkhe chini jubok rok si chini dofani future ni bangoi lama sanamnai ngeu sanawani bagoi tini nirok nukhna media ni bisingti jotono chini jubok rok busuk chatiok tong chini dofani movement no chung nunglainai phainai chalo chini bubagrani netrite chini constitutional solution ni phaigo chung busuk agini sai strong ui phai omon nunglainai baksa borok rok chini bubagrani accord no kabangma tei criticize khai lai thanai 2019 chung nukha boro accord jefro khaifro afro kabangma borok rok social media ni bisingti comment khai
गोबां स्टेटमेंट दङ जे ब मन्त्री बिया एमएलए बिया निनि एमपि बिया बाहायके बर' सेटेलमेन्ट नि कक साइटमा ब बाहायके अर त्रिपुरा बरनो तंरमा नाही जेफ्रो दिल्लीयाव थाङै एग्रीमेंट ओंखा आफ्रोबो हायनि हाय तै बायसे कक साफिउखा अमो एग्रीमेंट कलापाटा मोनसे सामंग नाया हि आफ्रोबो साव दिनै जोंनुखा 750 करोड़ नि पैकेज रय बरनो थुं सेटेलमेंट खायतंखा बनि यागलो ताबकसिनि त्रिपुरा एकर्डिं मानि बिसिङावबो जत क्वेश्चन खायलायफिउखा अमो भोट बैंक नि बाङै त्रिपुरा एकर्ड खायजावो अमो माया हनै ताबकबो कमेन्ट खायलायफिउखा गोबां मा इंटेलेक्चुअल हि साक्सेन गसिनाय र अमो हायके स्टेटमेंट मानि नौखा आं कायसेनरो एग्जाम्पल सानि मुसु आं आगिबो अनेक बार ओ एग्जाम्पल साखा उदयपुरनि सीजेएम कोड जदि कोनो अपराधी न ब तिनि साजा मासा सिनाय 6 मास 1 बছর हनै सिकक खायो दागाति खायो हि पानिशमेंट रय रखा हंके बनि परे ओ सीजेएम ट्रांसफर थांपायहा ट्रांसफर थांमानि परिफानो बनि ओ हुकुम बनि अर्डार ब इमप्लिमेंट नंगो ब जे फाजागा थांपायथों रिटायर फांथों ट्रांसफर फांथों बनि जे अर्डार मानि अमबायनो ब साजा मासानाय जे अपराधी बर ठीक उमाहाय चिनि बुबाग्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बसि एकॉर्ड खायो और जागा बीजेपी बा एकॉर्ड खाया दिनै बीजेपी करै इंमानो बसकांगो कांग्रेस फाइमानो सीपीएम फाइमानो आम आदमी पार्टी फाइमानो हायफानो जे बुबाग्रानि एकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा मथा निनि बुबाग्रा नेतृत्व जे एकॉर्ड इंमानि अमो इमप्लिमेंट इंनाय अमो इमप्लिमेंट खायनायनि बागै खायरनानि बागै चिनि जुबक जतनो सातियगलायनि नागनाय जों जत दायति सातियगनाय जत थानसाखे अमनो मुभमेंट खायनाय तत मानाय आगिबो अमा हायके जों नुखा निनि एडिसि मुभमेंट जों एडिसि हति देबना एडिसि गठन हति देबना रक्त देब होनाय रक सेंट्रल गवर्नमेंट नि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ब गसै रखा साखा जेनरनो एडिसि रनाय अंगै थाङो हयतो दिले अंगै मानो इंगे निश्चिंत जों तंमानो बोबाग्रानि बिसिंतिसि जों मुक्ति मानाय इंगे अ जागा जों जतनो बुसिलायै ताबक चिनि जुबक र बसकांगो आगक दङो जारा ताबक फानो फाया खरना आं कबकनानि मुसु फायदि चिनि बुबाग्रा नेतृत्वसि चिनि त्रिपुरा मथानि नेतृत्वसि बसकांगो त्रिपुरा सानो मुक्ति खायमानाय आर बाक्सा और जागा साव अमो त्रिपुरा मथानि डिमांड होनो अमो त्रिपुरा मथानि डिमांड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमो त्रिपुरा मथानि डिमांड या अमो अंखा त्रिपुरा जाति न फियक जांनाय कायसे डिमांड और जागा ना पार्टी ना काला नायै क्वेश्चन अमो हाय तांथो जतनो सबा खायथेनि सपोर्ट खायथों चिनि बुबाग्रा जे प्रसाव आं त्रिपुरासानि बांसे अमो मुभमेंट खायो होनो दिनै ओ मुभमेंट नि बिसिंति त्रिपुरासाराव मुक्ति मानाय आर जारा अपोजिशन खायतनाय ओ स्टेटमेंट न चिनि बुबाग्रानि एकॉर्ड न बरनो आं सानानि मुसु निरोनि बिसिंति तमा अल्टरनेटिव ऑप्शन तं जे त्रिपुरासानो मुक्ति खायनि मत निरो लेसिस थाया जे त्रिपुरासानि बाङै अमा हायखे नांनाय 125 अमेंडमेंट नांनाय बिसि इलेक्शन नांनाय अमा हायरो कुनु सिसाया जुदु चिनि बुबाग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथा साफ्रोंके अमो बरनि पार्टीनि फायदानि होनै साव निरोनि फायदा अंनाय जा त्रिपुरासानि बाङै निरोनि तमा डिमांड तं बनो निरक सान्दे आप्रो जों लगेरनाय जतनो इंगे जदि सामाय हायके अमा हाय स्टेटमेंट